96.4 मेगाहर्ज सामुदायिक रेडियो एकता। नेपाल भाषा या ज्याझो लोक वागुमे। नेपाल भाषा या ज्याझो लोक वागुमे। वंगु फागु बिउगु रंग जीवन छिगु सदा झझ धामा ख्यु गुबले मलुइमा कन सदा स्वाजुया हुएमा थ्वे भिटुना देशासे छितलस कुसयाना थौया ज्याजोले शान्ति ओ सद्भाव नीति सामुदायिक रेडियो एकता गुइ नसिफुति पी मेगाहर्ज पाखे छिसथुगु इलेनेना चना दिगु ज्याजो ख लोक वागुमे छित यगु मेन्यंका वया चनागु थुगु ज्याजोले लस कुसयाना चना म जी रमा बजाचारे ठुगु ज्याजो लालबन्दी ट्रेडलिङ लालबन्दी सर्लाही गुवाहाली न्याना चोङ्गुदो गन यकुसिन अतिक यकुगु यामाहाया बाइक स्कुटर स्कुटी न्यागु यानिति छिन दुस्या दिफै ज्याजो लोकौ हागुमे थुगु इले नेने धुङ्का मेगु गुगु इले न हाक्न न लिसाक या नेने मन्दुसा थुगु ज्याजो फेसबुक पेजे अले युट्युबे न लुइका दिफै माला दिसन हे सुले मते छ सुप्या या ल्याउने ता दत थुगुमे हाला दिमेसिया स तंगु थेजुल नेपाल भाषा खेल सुरजबीर बज्राचार्य बुदिया भिन्तुना मे पिडने धुङ्का थुगु मेया हे धेदे बल्ला कासा बोती कया दिम कथ लुल वेक थुगु इले धासा थगु नुगु सृजना जना छित तेजु धया दिगुदु वेकल वेक ख पुष्पराज साक्य वेकल लसे हना दिगु हाला दिगु थुगु मे चोया दिम सुरेन्द्र तुलाधर ख थुगु मे पुष्पराज साक्य थ यमसित एजी यम धका सता दिगुदु अले मेगु छु धया चोना दिगु दुले सावेकल Gulikka madusa tapaknya tehewosa Taj gulikka madusa tapaknya tehewosa Sanggulu manti ya kacaje Sanggulu manti ya kacaje Nilachane है जी छन्ता बिया यौम धका जी छन्ता लिया जिंदगी है जी छन्ता बिया यौम धका जी छन्ता लिया कि पल जक्का खासा जिले टाइम कि पल जक्का खासा जिले टाइमा धोनु गले जिगु छहे छमा ए जियोमा ए जियोमा ए जियोमा ए जियोमा सोरे जिगु तंगु मखु हाय रे थो जिंदगी न फुगु मखु आस न
सोरे जिगु तंगु मखु हाय रे तो जिंदगी न पुगु मखु जीवन काची बरु संत पिया चोने जीवन काची बरु संत पिया चोने पल खजक सावै बियो साजी गुन्हने ए जियो मा थुगुमे नेने धुंका आ मेगु छपु मेनेंके थुगुमे जो मेख बाजुया मने मेजु मवैगु ग्याचिकुदु उखे मेजु धासा न्याथे जागु पंग वसान भाजुया त नाप्लावे धैगु मति दृढ मतिनाया थुगु लु छित नेंकी तेना सोनिराज भण्डारी व सुरेश प्रधान यसले नील साके चयादिगु अले दिलीप संगम लसे हनादिगु थुगुमे वेगु छ बचबिया वे माली छ बच छ बिया पहाड फुलावे मासा खुसी हजांग मासा वेजी छन्था बया हे तुनी वेगु छ जिगुमती नाया सरगते हिना चोनीमा नगुछ जिला नगु हे जबीमा नीला छ हाय पिंसा भया मतिना झिसयना चोले वेगु छ थोहे भला साकाया चोने निझी नापला नचोने लिखा चले गोदी गुल छंदा से देमा थुली हे माने माया देमा वेगु छ बचबिया माली छ बच छ बिया पहाड फुलावे मासा खुसी हजांग मासा वेजी छन्का वया हे चोले वेगु छ
मतिना सकसिगु शक्ति ख थुगु शक्ति बा मतिना याइ पिन शक्ति जापि हेजुई समाजे अपाल अजापि मभिंगु मति न दै गुकी पंग थने थजागु पंग सुयागु जीवने गब्ले न मलुइमा थये भितुने अले ज्याजोले आछफु मेनेके मुखु होगु स्वा या त जिला ठ्वे तेलन्हा सुला सुला स्वे मते मतिनाया जाले लाइनहा मचा राजा महर्जनी असले प्रगतमान श्रेष्ठ चयादिगु थुगुमे लसे हनादिम भीम तुलाधर ख स्वायत जिला थे तेलना मुखु होगु स्वायत जिला थे तेलना सुला सुला स्वे मते मति नया जाले लाइना सुला सुला स्वे मते मति नया जाले लाइना मुखु होगु स्वायत जिला ठ्वे तेलना चञ्चल छङ्गु यौवन यात यको यको जिगु भिन्तुना चञ्चल छङ्गु यौवन यात यको यको जिगु भिन्तुना लसतायखो नेने योसा लसतायखो नेने योसा मति नया पौ चेतेलना मति नया पौ चेतेलना मुखु होगु स्वायत जिला थे तेलना मुखु होगु स्वायत जिला थे तेलना जिगो इनाप यात लस्कुसु छ याना बिउ नुगया जिगो इनाप यात लस्कुसु छ याना बिउ त्यो यात साची तया त्यो यात साची तया छन्त सुभाबिना छन्त सुभाबिना मुखु होगु स्वायत जिला थे तेलना मुखु होगु स्वायत जिला थे तेलना सुला सुला स्वे मते मति नया जाले लाइना सुला सुला स्वे मते मति नया जाले लाइना मुखु होगु स्वायत जिला थे तेलना थुगु मे लसे हनादिम भीम तुलाधर नेपाया संगीत खेले पप मेया नुगु व लोको हागु शैली या मे बिया सकसिगु नुगुले चोने त ता लाम स्टार खस नेपाली भाया संगीत खया विकासे मु अंगु तिब बिया दिम भाजु तुलाधरिया लोको हागु नेवा मेया ल्यान उत्तिकदु संगीत खेलेन अतिक सक्रियम संगीत कमी भीम तुलाधरिया लसे मचा राजा महर्जनी असले व प्रगतमान श्रेष्ठ या चोसा थुगु मे नेंगे धुंका आ मेगु छफु मे नेंगे नरेन्द्र साक्के या व संगीते शैलेन्द्र सैकु साँचो यादिगु थुगु मे थुगु इले छित नेंगे
मैजु जियामा मैजु छङ्गु मतिना छङ्गुलु मन्ती जियामा मैजु छङ्गु मतिना छङ्गुलु मन्ती पिया चोना जी छहे लुमङ्का पिया चोना जी छहे लुमङ्का जियामा मैजु छङ्गु मतिना छङ्गुलु मन्ती सामंग से छवै गुतनी मखु ओ न्यावो सामंग से छवै गुतनी मखु छमवो सानुगले मतिना वै गुतनी मखु छतो सा खोबी जिता मतो तू छतो तू सा खोबी जिता मतो तू खोबी जिता मतो तू ओ जियामा मैजु छङ्गु मतिना छङ्गुलु मन्ती रा रे रा जिनपा तापक छवोसा लोमङ्के जी छन्ता मफु ओ जिनपा तापक छवोसा लोमङ्के जी छन्ता मफु जीवने का बिउसा किचा छङ्गु तङ्के मफु यो त्या खान्छ जिता मतो तू यो त्या खान्छ जिता मतो तू यो त्या खा मतो तू ओ जियामा मैजु मतिना छङ्गुलु मन्ती जियो ममेजु छङ्गु मतिना छङ्गुलु मन्ती पिया चोनाजी छहे लुमङ्का नरेन्द्र साक्केया स व संगीते शैलेन्द्र सैकुस चयादिगु मेन्यङ्का थुगुमे यो ममेजु या त लुमङ्कुसे पिया चोनेगु ख दुथ्या दक्ले थाकुगु ज्या धैगु पिगु ख तर यमेसित पिगु धैगु लसता ख मेगु छप्पु मेन्यङ्के गणेशलाल श्रेष्ठ या थुगुमे परमेश्वर जोशी या सले छित नेङ्के तेनागु ख
समान सदान जीमखो दीन समान सुख दुख दयागो हित हिलावैगो सुख दुख दयागो हित हिलावैगो सुख पेनु जुसा दुख पेनु जीगो सुख पेनु जुसा दुख पेनु जीगो गुमाया खाचा थे ही तु हिलावैगो गुमाया खाचा थे ही तु हिलावैगो जी मखु दीन समान सदान जी मखु दीन समान धर्मराज युधिष्ठिर बुली दुख सुगो धर्मराज युधिष्ठिर बुली दुख सुगो जिंजीर तक बना बास हित युगो तक बना बास हित युगो खुशी जुया हरे ना राजगद्दी ब्यूको खुशी जुया हरे ना राजगद्दी ब्यूको छनु जुला इंद्र समाना छनु जुला इंद्र समाना सदाना जी मखु दीन समान सदान जी मखु दीन समान जी मखु दीन समान जी मखु दीन समान सदान जी मखु दिन समान इलो जीवने हुपा हयाचने प्रत्येक हिउपा या नीति झी तयार जुइमा हिउपा अथे वैगु मखो उकी झिगु मती गोसा अले कुत या तिब दयाचोनी छुन मन्त धासा वो हिउपा भिंगु लपु पाखे न्याय मखो भिंगु लपुई न्याकेगु बिचा बला त धासा वैगु हिउपा मती कथ जुइ
जीवन बदले जीवन दत्तले छनाप हुने गुमहंगस जी खंकागुदु फुक्क फुक्क धैथे तंका न छम छहेदु लुइकागु रोजी श्रेष्ठ या सले थुगुमे नेंका अशोक राज आसु या चोसा अले बालकृष्ण वंशी या लसे थुगुमे नेंका झिगु लसता छुकी दै धैगु चिस सिया नचोनी झिले तया नचोनी तर मनुते मन तृप्त जुइ मखो लुया चोंगु लसता नुग जाई मखो अले हान माजुई मेगु लसता वो लसता तक ठेंकेको झोले हाक्न लुई जीवने दुःख उकी सन्तोष व सन्तुष्टि या ख सदा सुख कथ लुया चोने छिगु जीवने न सुख लुया चोनेमा लसता जाया चोनेमा थहे आशिका यासे थौया ज्याजो पाखे ब्यागु इ न तेल लाल बन्नी ट्रेडलिङ या गुहाली न्यागो नेपाल भाषा या ज्याजो लोक हवागो मे पाखे ज्याजो न्याकामी जिरमा बज्राचार्य ब्या वैगु शुक्रबार 12:15 बजे हाक्न न छित नाप्लावे छित योगु अले लोक हवागो मे निंके गुया नीति थौया नीति थुलिहेजुल ज्याजो पाखे ब्या पलख लिपा छिस था अपडेट नेनादी फै शान्ति व सद्भाव या नीति सामुदायिक रेडियो एकता गुइन सिफुति पी मेगाहर्ज नेनाचुना दिस बा सुभा